Asante. Tunapojua yote ya hapa, kuna mzee hapa ambaye ni wakili, tunamheshimu sana kama jamii ya Giriama, anaitwa wakili Mwarandu. Atakuja hapa atoe background ya hali hii ya hapa kwa ufupi tu, alafu tutamleta mheshimiwa mbunge wa hapa ambaye atatambua viongozi ambao wamefika hapa. Taireni amizi na fende taireni alonga enyani herabi tunavoya mazo hegomai yakishuka bai kumala kwenda makazombo na gende huko makazombo kuna kazumba kasosundulo kakasundula motosi genibula bula kumala kunyana inye igota malalo na igote igota malalo ameni mikononi mipao kumala kugula na ibire kichwa ni mufuri ameni kumala kudina na kidine magulu ni nguzo ameni kumala kushoga na kashoge sisu ya namboze na matezi fuki mala kunena na mulungu we uya aliye zulu unanena na mulungu we ukukuna na pakare marependa mbele za haki na hani koma ameni koma ya bimbero fungo funaivoya kumala kuwasana yase koma ameni ya mikatilili wa menza unaivoya kumala kuwasana yase koma ameni ya kengi ya neko funaivoya kumala kuwasana yase koma ameni ya koitalele ya rapsomeyo unaivoya kumala kuwasana yase koma ya kwakwe wa iya kihinga unaivoya kumala kuwasana yase koma za jema unazivoya kumala kuwasana ziyase koma za ganga unazivoya kumala kuwasana ziyase siyasa ameni dherira dindo fumalaro kumala kuzana rize ameni kenyena regerega shaka hola rangira shaka la tukukotana mafaga tendere mulungu wana mayabuga chusa kumala kuhusiza na usize asisa bai Kenya kumala kubalipeo unaifu balipeo tairani alombaye ni mulungu tairani za mulungu avoyaye ni mulungu tairani za mulungu navoya vizo na vize navoya vizo na vize tairani za mulungu na jovi ina vishuke taireni za mulungu za mulungu